Adom TV, Premtobre kase na oceano. Make us a National Health Insurance Authority. So, one more year, dear pa, war, Shahudo, or my yentina, Mesca, Semo Femono, or my say, one more ebeboa, Pomodiata, here, I would be, Sabe, obet me do on Bota, Nanya, will be a bit me a star no. A besso no grant, a wash and one more ebe free as here, Namia would do a woman casino, a year to manady, a bew home befa. Na woma ye nema ba kumbi enu ebeboa wa pomden fam Adom kase etwaso Board and impanyefo a wom ewo National Health Insurance Authority edin strahwe kopie mu ewa Santehene ahemfie no the CEO yawe ni foforo ekochia otumfo na sanso so na otumfo he konfa no chi project a wo ye ne so omde sike modu eso asene abra CEO Adom National Health Insurance Authority Dr. Dacosta Boaje ekasa wo honom no wo de tucho chirechiri mapomodin aso yahodo bi a wo maso he na ye wa adwen se wo de sika beso asene se de beya won so betumi agina brane pese Ghana ni bia etimi eco health facility bia na otimi eco checke ni BP ni sugar ni height and ni weight se de beya enye se obi yare ansa no ayeden wako hospital na we are being proactive yes anyoma we nyina ye gidi se ebe reduce your health care cost burden and also the disease burden no na aboa ni fight the broni friend no NCDs no hypertension diabetes stroke and the others no the tosumie no so ne say NHIS afesi ye ho so say ye visitors na omo ba krom ase ne ye wasodie ese protect omo enti omo ba ye be advocate say omo enye insurance free national health insurance eho na yentimi emo omo ho ban